منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أغرق المكذبون من قوم نوح وأمر الله الأرض بأن تبلع ماءها والسماء بأن تتوقف عن المطر فانحصر الماء. واستوت سفينة المؤمنين على جبل الجودي بسلام وحلت البركات على المؤمنين. Itulah pertama terjadi kemusyrikan di atas bumi ini. Kemusyrikan tersebut terjadi secara perlahan. Dikisahkan pada saat itu ada orang-orang yang soleh. Ketika mereka wafat, datanglah syaitan kepada kaumnya, membisik, merayu, mengajar oleh. Sampailah kepada Khalilullah kekasih Allah, Nabi Ibrahim. لكن الله نجاه وأمر النار بأن تكون عليه بردا وسلاما. وعلى الرغم من تلك المعجزة كان الفرعون الذي يحكم الناس آنذاك وفي طريق عودته رأى نارا فلما اقترب منها بعصا كالبحر فانشطر. ومر موسى ومن معه من بني إسرائيل واجتازوا البحر وأتبعهم فرعون وجنده مغترين. فأمر الله البحر بأن ينطبق عليهم وأدرك فرعون وقومه الغرق وهلكوا جميعا. وأنبتها نباتا حسنا. Hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan kita semua tahu hari kiamat itu pasti akan datang. Namun pertanyaan yang harus selalu kita renungkan, bekal apa yang telah kita persiapkan, amal soleh apa yang telah kita kerjakan, ibadah apa yang telah kita lakukan yang akan menyelamatkan kita dari kemudian. Bukankah perjalanan akhirat yang sangat panjang, 1000 tahun menunggu masa mencari pertolongan dan perlindungan. Mereka mendatangi para nabi dan Musa, mereka Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua nabi didatangi. Kepada apa Muhammad, mintalah apa yang kau minta. Apa yang minta Rasulullah.